Okay, ilokho kokuqala-ke bese ngilandela ngabanye ababuza-ke futhi ukuthi-ke imoto yabo bayenzile i-wheel line balungisile konke, kodwa uma behamba ngale moto ebrika bese-ke ama-brake iyakhala i-steering siyavivizela esandleni and bese-ke ama-brake ayakhala and iyavakalisa e-steeringini mobamba i-steering ngezandla zo-2. Manje nalapho-ke sekuthi ukuthi-ke sekulimele i-disk. Kwenzeka lokho ngesikhathi ihamba imoto and uyabrika bese-ke hlambe ithelwa amanzi, hlambe uwele umfudlane, hlambe kune-pothole hlaba khona amanzi, hlambe kunendaselini izulu and bobrika bese-ke songena kula manzi lawo and le disk iyatheleka bese-ke le disk ibe nento esiyikhulumika ngesingisi kuthiwa ama-diamonds kuyo la kuhamba khona ama-pads, kube nendawo lapho ebanga ingathi iyavuvukala, ayibonekani ngamehlo kodwa uma uhambisa umuntu kuyo kanjena uzoyiva ngomuntu ukuthi indawo emkhuni kakhulu. Bese-ke kunendawo e-flash la kuhamba kamnandi khona umuntu ungayiva kuphela uma uhambisa umuntu kanjalo. Le nto leyo ibangwa yilokubrika and bese-ke le moto seyishisa kakhulu e-disk bese ingena amanzini bese ithelwa amanzi bese yenza kanjalo. Lokho-ke bese kunjalo sekufunakala ukhiphe le disk, ukhiphe isondo, ukhiphe lama-pads nama-calipers, ukhiphe le disk ihambe iyosikwa. And laba isikayo bayazi bona ukuthi-ke bebekhiphe 0.5 mm ngapha kufuneka bakhiphe 0.5 mm ngaphakathi, kufuna balinganise lokhu abakusikayo, bangasiki one side kakhulu and le ngaphakathi bangasiki ngokulinganisa, funa isikwe ngokulinganisa. Bese uyabuyisela lento futhi bese-ke faka lama-pads wakho, kufanele ukuthi-ke seyiyalunga ngaleso sikhathi.